Dumba yari umviriza rero yari mwiza akaba afise n'ifaranga akaba nankunda mugabo urumva something happened. Aratubwiye Nellaneth ngo umugabo yari afise amahera yari mwiza kandi yari afise na iboronde ibikoresho bikwiriye. Oya, so ubu turimo tura brainstorminga kugira ngo turebe impamvu ushobora kuba mwarahebanye. Ni jewe nari nabaye how can I say nari nabaye obsessed. Guys, reka mbabwire uyu Nellaneth nje muranzi ko ntajya mbisha gusimbye iminwa kandi iyo ndamubajije ati ndabivuge akambwira ati bivuge cyane bivuga kubera mba naguze byose. Je n'abagabo nkunda ndakubesha abagabo barankunda sije ndabakunda shidezore. Gumiza utwo tuna. So how are you? How are we? Tumeze gute? Gumiza utwo tunwa kuri kamera. Reka uzi ko je narakiriye agakiza Dumba. Narakakiriye for the second time. So reka kunshana mu byaha. Wakiriye iki? Nakiriye Yesu. Oya Yesu yaranyakiriye. Ndakuraba nkakwibwira. Why don't you believe me? Kono kunda abagabo. Mbene rashaka usigaye usa neza shiri wanje. Yo, merci Shona Vinarine. N'ubuntu bw'Imana. Je n'abagabo nkunda ndakubesha. Abagabo barankunda sije ndabakunda shidezore. Abagabo nibo bankunda. Sije ndabakunda abagabo. Naho nogena kwisi atabagabo tamugabo n'umwe ari imwe naho ameze neza cyane. Ndabivuga. Merci Aime. Ndabivuga. Bitemo vraiment. Imana yomfasha nkagenda nko kuri ntuze. Kuri island. Guys, reka mbabwire uyu Nellaneth nje muranzi ko ntajya mbisha gusimbye iminwa kandi iyo ndamubajije ati ndabivuge akambwira ati bivuge cyane ndabivuga kubera mba naguze byose. Okay, vas-y. Nellaneth impamvu mwamubonaga ku mihanda akaba yarabuze nuko amaze muri depression yuko akagabo kari utabe kwasaba. Dumba none ugushaka ko falling in love. Narakubwiye to end in tears. Where are you now? Okay, but I'm not tearing. Do you see me crying? Reka nkubwire ikintu kimwe ngiye kukwigisha akantu kamwe k'abanyarwanda gatwika sibyo. Abagabo baraguhamagaye ntibagwamaga abagabo. Yeah, nawe abagabo ariko Dumba let me ask you something sibyo. Ubona ndi umukobwa abagabo batokora iki? Batokunda bafarunde batotereka. Gukunda reka nkwereke muri ino si hari abantu dukunda hari abadukunda hari abo dukunda batwanga bino minsi sigaye nkunda abantu bose banyangamuta sizo ukuntu bisigaye byarangiye mbekeye. So gituma batagukunda ino minsi muri iyi minsi sinzi vraiment uragenda uganire n'umupfumu wawe urabe ko yongerezemo doze kubera umwaka uheze barankundaga. It's okay. Nukubisengera. Rero hari abantu dukunda urumva hari n'abandi badukunda and then twebwe tugakunda abandi nuko nkuko bemeye umugabo umuntu ufise ingorane ni umuntu wankunze banyanze. Uriya muntu aronka ingorane nini cyane cyangwa byose uri mutaka. Umuntu yankunze banyanze abafise ingorane. Uri ukigere na in love muri January yari janje nari nabaye in love nabaye akajuju mugani byateze
ukazajya uhamagara DM ukabwira ngo I'm going to give you ngo this picture ngo but don't post them ngo nushire hanze and I'm like it's alright, I will not post them. And then uziko waciye intwara ku bapfumu bawe baratuma urukundo rwanje rupfa. Umukobwa ntiyanyemeyeho, umukobwa noneho bamukubise ikintu cyitwa indobo, iyo niyo bita indobo mu Kinyarwanda. Yumvira agashanuka yo namuze nawe kandi narakijije akatipe karaho kampaye indobo, sini indobo imwe kampaye basi nari narabikubari, nari narakubwiye ati ubwo buhungu busa nk'ibipupe, urumva ubuhungu busa nk'ibikakundane nandega nk'abatwe ushaka nkundane n'umuhungu mubi, umugabo ubona nka jewe, umugabo uyu mugabo asamo nabi ariko ari mwiza, uri medium ugly. Medium ugly. Ntabwo ndi urumva, ntabwo ushobora kujya aho ngaho ngo ufate ngo akantu gasa nk'igipupe, no, get a man like me. Ariko ubona nasa n'agapupe ganduma bimeze, ibintu by'urukundo biba bimeze nk'umuntu yaguye mu cyobo, urumva ibintu by'urukundo biriza neza, biba bimeze nk'umuntu yaguye, cyane cyane ku bakobwa. Reba umukobwa ari mu cyobo, uri mu cyobo gutya hasi waguyemo, mugabo aho ngaho hejuru ugomba gutanga ukuboko ku mugabo mwiza n'umugabo usa nabi ari masikire gutya. Mwebwe abakobwa rero muguma mutanga ukuboko kuko ari akagabo keza ngo kabakure mu cyobo, ugasanga nta nguvu gafise gikagushoboye, urumva rero kandi sakagabo cha umbiriza Dumba. First of all, sivyo nda breaking it down, sivyo yari umugabo w'umushitsi. No, tata no, ububwa ntubushiremo, urabwo je ntakundana n'abantu b'imbwa. Yarashitse rimwe na rimwe byarigeje gushika ndakunda utubwana, mugabo nake urakunda utubwana ubwabo byaciye bimbamo. So uriya mutipe nakweretse ntabwo yari imbwa na gato, like when it comes to him being accomplished enough and taking care of me, yari umutipe. He owns one of the best restaurants muri Belgique, urabyumva, he's trendy. Attention, ubu bongare bwe wabonye ntawongera ko rero na l'argent appelé l'argent. Nicyo bituma nababaye. I was like, est-ce qu'on peut me faire ça même? So naguye sinamucobo, naguye muri Gehonom. You're boring. Ubwo washaka I'm not boring. No washaka ni waruzi ko mpa kugenda kwicwa n'inzara kereke pari ibihagije. Rumva yari umbiriza rero, yari mwiza, akaba afise n'ifaranga, akaba nankunda, mugabo rumva something happened, we had to break up. Iyo tatubwiye icyabaye twe tutatwiyumvira icyabaye, kuko tuzi ibintu bishobora gutuma abantu urumva. First of all, icyambere twiyumvira ku bantu bashwanye ni icyambere twiyumvira ku bantu bashwanye. Nitwashwanye batandukanye nitwashwanye twaratandukanye bavanye. Yari mwiza mu gitanda, yari afise oya bro, oya iyo affaire nayo yashaka kuvuga ko byari bimeze mbo vraiment mungasifiye. Okay guys murimo murareba, aratubwiye Nellaneth ngo umugabo yari afise amahera, yari mwiza, kandi yari afise na iboronde, ibikoresho bikwiriye. Oya, so ubu turimo tura brainstorminga kugira ngo turebe impamvu ushobora kuba mwarahebanye. Ni jewe nari nabaye, how can I say, nari nabaye obsessed, nanamukunze cyane. Nera umugabo wawe iyo maze gukunda umuntu umviriza, hariho level nkunda umuntu ngacamba toxic. Nani jewe bro, c'est de ma faute. Nararira, uragenda rira iyo nkunze umuntu.
nararira nkabura sheri misi je drunk ibintu byatumye manke oya ndakumubeshera vraiment reka shareka ahubwo sindamwibuke amave intangura mve mu gakiza ndimo ega nuva mu gakiza nabyibutse oya jamais rero n'ukuntu iyo niko nabikubariye ukuntu ucyo twengo ukavuga ati n'umuntu yabimenye gute. What about the voice? Let me say something. This guy, sibyo yarafise ibintu byose je nshaka ariko distance gabasha distance iragatsinda umuntu wese arafise ibintu byiwe arimwo it couldn't work. Sinzi ko mumaze gukundana n'abashef n'abantu bakora ngo bakorera shetani like they always working always chef. No, yari umuchef no kuvuga chef cuisinier tu vois mu kinyarwanda umuchef aba ari umuboyi ntabwo ari umuboyi we Dumba n'igihe yitaga amana uri umuheka we Dumba umuboyi afise do yiwe Bruxelles baba babisha. je kugira Don't tell me you fell into that trap. What trap? Kukubesha ko restaurant ari iwe kandi arimo arateka. No David ariko ndakubaza ikintu kimwe ega kugira ndamukunda byarafitiye batwereka gusa mugabo tutazi impapuro zayo. What do you mean? Hari ukuntu umukobwa aza akahita kwereka ikintu akakubwira ati iyi nzu ni Rwanda ego ayiraramo ayimazemo imyaka 2 mugabo wagenda kureba ku mpapuro zanditseho ugasanga he was not a cook, he was a chef. Abantu ifo kubamenya uramuzi mu cordon bleu abameze gute? Cordon bleu ni umaze kubona nko muri karatero ceinture noire ceinture jaune ceinture rouge ni umuchef wo hejuru aba yarabyigiye cyane yarabi no ni umuchef kandi urumva ceinture noire ceinture noire y'ubuchef umviriza nari kureka umviriza Dumba umviriza nyumviriza neza narikeka kureka gukunda umuntu antekera gute antekere ingenza uduskonyonyo apana ngo isombe umuceri no utuntu tw'utu arts you know like I had to love him. No umuntu wazenduka mu gitondo ukamubwira ati ndashaka untekera isura ya Dumba akaba yayikoza akaba yagize gato ifite isura yawe ukandya umunwa ukandya ntuza narika ahead umviriza yarantekera non seulement makanika kanegera tutu duskonyonyo ubusigaye ng'imiceri ibintu bizarre ubwo se mwari mwahuye kangahe? Ndashaka kubwira awe reka kumunyibutsa reka tumuvinge on what's next kandi nshaka uretse gituma noca ndamukura muri blog kandi nkaca ntangura kumwandikira nkaca ba toxic kandi so bireke ndarahiye ko uwo muhungu niba mwaranakoranye n'ibintu mwabikoranye kabiri konyine kabi ako anyway amatura 2 no ubwo tuvuze ukuntu aba ari ubusambanyi uza abakobwa bagera muri restaurant zabo you know none hari umugabo uwo muri iyi minsi atari umusambanyi araba jewe ndiko namanika ukuboko Dumba uretse ko uri no mu binyamakuru Twayago sinabamenyesha ko nsambana Dumba every week utwereka umugirlfriend mushasha usigaye ufite amatamahe none ndarya nkaryama nkaruhuka
kunyegeza amatama niyo yonyine ubonye kunyegeza umusatsi what's wrong with mushashi you atansi ko wari unyegeza kandi usa neza ndakanye none ko nambaye n'ikote urakanyuza live none Dumba, stay positive, okay? Stay positive. Jya mu mwuka. Ndagusengere. Oya niko ndiko ndakubwira ko usa neza mugabo uhitamo kuduhakana ibintu bibi. Okay. Wahisemo kuduha ibintu bibi mugabo usa neza. I know. Rero ukunda kugwana, ukunda intambara. Nk'ubwo mubwiye gutyo ntushobora gupfuka kuye ko kabwo. Yeah. Kubera ikigenge ndakuma kumanduze ku mategeko y'abantu ntazi. Ntabwo ari n'amategeko umuntu abagusabye. Saba neza uti ngira koresha amajambo y'urukundo. Mbenera shaka usigaye usa neza shiri wanje. Yo, merci Shona Vinarine. N'ubuntu bw'Imana. Waretse umva ko mperuka ufite umusatsi mwiza noneho washizeho uwuhe. Narawukuye ko Shon, narawukase. Reka turebe. Oh my god. Uzi ko ako kantu kakubera. Oh, merci Shon. Reka twivugire wimereye uko ngo kose byose. No. Nawe kuraho turaba igipara cya. Motherfucker. You see? Kiro urashaka kungiye yo uzi ko ino minsi sigaye noneho numva ntinya ko abantu bareba igipara cyanje. Igipara cyane ciza umutwe twarawumenyereye. Sigenda bitinya sigaye banteye cyane. Hari abantu bajya bavuga urupara rwajye nkumva ntangiye kugira complex. Ntangiye kugira complex. Hari nk'igitipe cyitwa microgene. Microgene onye n'iryo zina umuntu yitwa gukiyo gutera complex go microgene